Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba la ku SABC 1 nakulehaye tita kuwe bukhoma emkhulukhaya wetindzaba te SABC Auckland Park eJozi lishonile nati lethamba yembili. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain. Ludzaba lwekungena kwebantfu eveni ngalokungekho emtsetfweni bete timpepha letifanele lube ngundzaba mlonyeni eParliamente. I gave them 88,000 for Mr. Mkwanazi, Officer Stolz, and Mackenzie, as well as Mr. van der Walt. I kept the 22,000. Fakazi lobitwa ngakhe utshele likhomishana lamadlanga ukuthi babelana 100,000 wemarandi naletinye 70 temaphoyisa amasipala wekuruleni ngemva kwekwebiwa kwelitshe lelinebukhathikhathi ekhaya bebalisesha eKhelani eJozi. Ludzaba lwekungena kwebantfu eveni ngalokungekho emtsetfweni nekusondzela kwelilanga lababekelwe lona ukuthi ke babe baphume baphela tinhlangano letingabafuni kuleli lube ngundzaba mlonyeni eParliamente. Lokhu kuvele ngesikhathi kunenkulumo mpikiswano ngemtsetfosivivinyo lovumela uhulumende kuthatha imali kumgcini mafa kuyisebenzisela tinhlelo takhe. Lapho ke khona emalunga eParliament avete tinkinga letibukene nelitiko letindzaba tasekhaya. Inhlangano yemphakathi March and March ikhiphe umncamla jucu ukuthi ke akuthi kushaya umhlati ngemashumi lamathathu kulenyanga babe sebalifulathele leli. Kungena kwebantfu eveni ngalokungekho emtsetfweni nekungendeka kwecubwa kwedlame yindzaba leshisako kuhulumende. Congratulate the March and March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. They fail our people, and March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. The state must demonstrate its ability to manage lawful entry into the Republic and act decisively against those who remain in the country unlawfully. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain. How does an ordinary citizen achieve legality? And this is the point that I think this vote then becomes important. On the first instance, we must appreciate that there are only 5 asylum centers in the country. How do people gain access to those asylum centers so that they can legalize themselves? Libambela lendvuna elitiko lemaphoyisa Professor Firoz Kachalia libambe sombone metindzaba lathi betemtsetfo bemengemumo lapho khona umbutho tekuvikela nawo utawube usetindvukwini kwendela lilanga langalesibili lotako. Kubekwe eceleni imali lengu 600 million emarandi kusebenta tinhlelo tekuvikeleka. Libambela la Komishana wemphoyisa wesifundza saKwaZulu Natal Major General Phumelele Magoba lincuse takhamuti ukuthi ke tichubeke dekuphila njengenjwayelo ngaphandle kwekwesaba njengobe kusondzela lilanga lelibekelwe labangasibo bakuleli kepha ke labalapha ngalokungemtsetfo lelibekwe tinhlangano letingahambisani nekuba kwabo kuleli. Magoba uthi ke emaphoyisa atawube aqaphe lesimo. I-March and March yetfule tinhlelo tayo tekumisa kusebenta kwelive itsi bonke bantfu bangaphandle labakuleli ngalokungemtsetfo abalifulathele lelive. Magoba ukhulume nebetindzaba ngekulungela kwemaphoyisa kubukana noma ngabe ngusiphi isimo lesingahle sibe khona. The 30th of June has been bandied about as a day in which marches will be amplified across the province, with fears of instability and chaos. Police have been monitoring these marches. We have been made aware that there are people that are conducting searches on fellow civilians demanding proof of their identity. We are reminding those who will be engaging in marches that no civilian is allowed to search a fellow civilian. Labasemagunyeni baqinisekise ukuthi kuphathwa kwetikhali emicimbini akukavumeleki. Police will enforce the law without fear or favor on anyone who will be found to be breaking the law. We have a duty to educate our public about what is permissible and what is not, so that they do not claim innocence when police enforce the law. Ngakulokunye ke sihlalo welikomidi lemaphoyisa eParliamente uthi leli komidi litawuvakashela sifundza seGauteng kuleliviki kubuka ukuthi emaphoyisa akulungele yini kulawula abantu ngeti 30 kulenyanga lesetulu.
Emaphoyisa aKwaZulu Natal athi kusede umuntu loboshiwe ngemva kwekubulawa kwesakhamuti saseMalawi ngalwesihlanu emkhukhwini wasejika Joe. Ngalolunye ke luhlangothi takhamuti taseMalawi letlinzele kubuyiselwa kule lave tithi ticela lusito njengoba ke tibuke nende bumatima lapho tilinzele khona eThekwini. Sibalo sebantu bele Malawi labafuna lusito ematikweni ahulumende sikhula njalo ngelanga eThekwini njengoba bachubeke njalo nekusabela impilo tabo. Lokukhula kwalesibalo kuta ngemva ukuthi department tichubeke njalo nemitamo iqinisekisa ukuthi vele labo labakulenkambu bavela kule lave nobe cha ukuthi baphinze babahambise kulandzela ukuvalwa kwenkambu yeSheruti. Likhuluma uhulumende nyalo ukuthi sibanektikhandla ukuthi iqinisekise ngetinhlelo tekusita labo labafuna kubuyela emakhaya. Department tithi bantu labanye labavela etindzabeni etifana neStenga kanye naseDandi njengoba bafuna kuvikeleka. Kanzi-ke labo labavela eMalawi labakulesikhungo bathi badzinga lusito ngaloko lokungaya ethunjini njengoba sekusikhathi balana. I'm here yesterday, but it's very bad. So you need help, please. Anyone when you need to help here, because you got 2 children, and you're sleeping in the floor. Nothing to you don't have food. Yeah, ngafika la kuzosebenza. Yeah, pho manje ke kwamanje ngibona ukuthi asike isidingo ukuthi ngizoqhubeka ukusebenza ngoba uvela abantu bala bathi sihambe semakhaya. Yeah. Mhlambe uma kwenzeka nje masilungisile amaphepha lapha esekhaya sizophinda sibuye. Kanzi-ke takhamuti taseThekwini eSheruti tivalise imibono lehlukene ngalokuvalwa kwenkambu yokugcina abantu baseMalawi labakuleli ngalokungemthetho. Sikhungo saseSheruti libe solo sifihlisa inhloko bele Malawi sivaliwe kulandzela kwekhathathi yange kwempilo kanye nekuphepha bantu bakulendzawo. Fakazi lo watiwa ngakhe utshele likhomishana lamadlanga ukuthi watfola 100,000 wemarandi njengesincephetelo sakhe ngemva kwekwebiwa kwematshe lanebukhathikhathi nga-2023 ngesikhathi emaphoyisa amasipala weKuruleni asesha likhaya lelisekhilani yeJozi. Uthi babese babelana ngayo le mali njengobe bebasihlanu. Witness K uthi-ke bekanebudlelwane nelisekela lemphathi walombutho lelimisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi. Kusolwa ukuthi lamatshe bekabita imali lengetulu kwa-14 million wemarandi. Witness K utshela ikhomishana lamadlanga ukuthi washayela lucingo lisele mphathi wamaphoyisa amasipala weKuruleni lomisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi lo wahlangana naye eKhawashi wamnika ingcenye yakhe lengu-22,000 wemarandi. Mr. Simon gave me hard cash in the amount of 110,000. After receiving the money, I went to meet Mr. Mkhwanazi at a car wash. He then phoned Officer Stolz to come to the car wash. We shared the money equally amongst 5 of us. I gave them 88,000 for Mr. Mkhwanazi, Officer Stolz, and Mackenzie, as well as Mr. van der Walt. I kept the 22,000 for myself. Please proceed to the next paragraph. Soon after this, my relationship with Mr. Mkhwanazi ended and we stopped communicating. Utshele likhomishana ngenzima leyadla labasolwa ngesikhathi kwenteka lobugebengu bebuhleliwe. Mr. Mkhwanazi also introduced me to a man dressed in plain clothes, who I now know as Andy van der Walt, and who I understand to be a civilian. This was the first time that I had met any of them. While at Nando's, I shared with them the information from the informer and explained that he was looking for someone who could get him stones and he was willing to pay for the stones. Kuyachubeka kuhlala kwaleli khomishana. I-EFF seyicedzile ngale itawusebentela kuko kulolukhetfo labohulumende betigodzi lolutako. Lenhlangano ibambe umhlangano wesigungu lesisetulu lamuhla eJozi. Labaholi balenhlangano besoloke bahleti phasi bachamuka nemasu ekunqoba lolukhetfo lolutako. Lenhlangano ithi itawetfula tinhlelo tayo tekukhankasa kulenyanga letawetfasa. Lisekela lamengameli walenhlangano Godrich Gadi liphawulile ngale tinhlelo. Today here we're finalizing the election manifesto. Yesterday we had a central election task force meeting, and amongst other issues was to upscaling the drive to get the missing 15 million people to be registered to vote.
it is significant for the young people to vote, because if 9 million of the missing 15 million are actually young people, it is very important and significant that we should speak to the young people and get them registered. Kuletinye nasibuya eTitolo. Inkantolo lephakeme eMpumalanga lekanekise eMbombela ilihlehlisile licala lelifakwe indvuna yelitiko letekubusa ngekuhlanganyela netemdzabo nekuhlaliswa kwebantfu kulesifundza lapho ke imangalela inkampani XJR Construction. Wemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza kungena ukhethe kahle hlala nathi tiyatfolakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku-X, Facebook, YouTube naku SABC Plus. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola lasemelika. Kuna Sindisiwe Mlangeni kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Timbili Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nabo bahlati bedendzaba demnotfo sibuka naye indzaba emva kokuthi bacakele lokuthi kutawehla emafutha etimoto sophinde sixoxisana nalamanye amacembe epolitika 7 laseZimbabwe lagongonyekile ngemva kokuthi iPhalamende yakulela live ephasise nangomthetho wesivivinyo lovumela mengameli Emmerson Mnangagwa kuthi achubeka bese ofisini. Angithathe tinsambo ngitibuyisele egoleni. Sibonga kakhulu kuye Sindisiwe kanzi tiyagoqa talamuhla asiphindze sihlangane ngalwesine. Letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo. Inzambama akube ngilenhle ngwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhle engwane lomuhle angisho ke gcwala umlomo ukuthi mahle kakhulu mathuba emvula mawubuka ke la cishe ke enkabeni live njengoba lapha ku 30% wehlele ke njalo etfundzele seligwini live kanzi ke limbonye ngemafi kakhulu kade mawubuka ke la enkabeni live ngwana lomuhle kanzi ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula ngwana lomuhle njengoba ehlela ke etfundzele leseligwini live ngwana lomuhle kanzi ke limbonye ngemafi kakhulu kade enkabeni yelive ngwana lomuhle kanzi ke la uma sichubeka futhi ngwana lomuhle sikubukela ke last xoyiso lesivela ba South African Weather Service ngwana lomuhle kukhombisa ke la kuba nemoya mawubuka ke la ikakhulu esifundzeni leseligwini live ngwane lomuhle kanzi ke uma sicubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade langeni lakusasa masibuka ke la sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 21 Johannesburg kanzi ke Vereeniging ngwane lomuhle lisimile lapha kuye ke la 17 lo usho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto kanzi ke Limpopo mabuka bomusi nabo Thoyando Giyani lapha ku 28 Phalaborwa ngwane lomuhle la ashisa nga30 wehlele Bakersford ngaye ke la 27 ngwane lomuhle kanzi ke sifundza impumana ngandzawo lefana nabo Sikhukhuza la shisa likhipha umkovetsheni nga31 eMbombela 25 19 eCarolina wehlele eMelo nakhona ke la likhombisa kuphola kanzi kuyabe kubanza ekseni kuleto ndzawo leto ngaye ke la 5 ngalo lomuhle KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 22 23 eMnambithi mabuke Pietermaritzburg lisimile nga 22 kanzi ke Durban nakubo Richards Bay ngalo lomuhle lapha kuye ke la 25 kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Malitswayi lapha ku 17 21 mabuka ke la eMthatha wehlele ku Composite nakhona likhombisa ke la kuphola ngaye ke la 21 ngalo lomuhle kanzi ke Western Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 22 lipholile Beaufort West nga 17 wehlele George nga 15 kanzi ke Cape Town nakhona lisimile lapha kuye ke la 15 ngalo lomuhle nakubo Mossel Bay
lapha kuye-ke la 14 kanti-ke eNorthern Cape unzalo efana nabo Calvin lapha ku4 kuyabanza-ke ekuseni Sutherland ngaye-ke la 1 kepha-ke liphulile anga-17 kanjalo nasekurumani nga-22 e-Appington lapha kuye-ke la 24 ngolelo muhle kanti-ke i-Free State izalo efana-ke la nabo Kroonstad lapha ku-21 kanti-ke lasevelcom nakhona likhombisa ukuba u-21 mawubukanzalo efana nabo Bethlehem lapha kuye-ke la 18 ngolelo muhle kanti-ke la sengiphetha-ke sibuka-ke sifunza i-Northwest ngolelo muhle mawubukanzalo efana nabo Tosca lapha ku-25 nakubo Vryburg 23 kanjalo nakubo Taung ngayeke la 22 ngolelo muhle kungakube nguphathele kona busuku abube ngilobuhle malangeni